When I did a live video on Isidliso, I had a lot of sankomas complaining. They even called me. He's in what. But what about our brothers and sisters who need to know the truth and who need to know how these things work? So there are secret things that we can't say in, which is how we do other things that are meant to be known by people. But such things, it's things that we should not hide. Because kudlalwa ngabani abantu kudlalwa omunye ugogo azakhipha imali yakhe empesheni net ukuthi umuzi wakhe ube safe ube ne peace kanti bayamudla. So I won't stop. Bullshit is bullshit. Kanjani umuntu udalelweni kanti uzwe mawuhlukana nomuntu wakho umuntu athi hayi ngani akusiyo wakho uNkulunkulu uzokulethela wakho yikho leyo uNkulunkulu ukudale wedwa abafazi baningi amadoda ayashota ubani umela angashadike ubani umela angashadi uthi uNkulunkulu ubani umela angashadi sonke sifuna ukushada hayi mkhozi akusiwakho udalelwanga yena fuseke ngifuna yena mina ke uzomenza ke mina ngithanda sothandana ngesinayo hayi abadlisa abafazi abangashonex abadlisa amadoda abangasho okusalayo sithandana ngomuthi wami sikuphekisi yami right ngifuna lo mangitshela ukuthi akadalelwanga yena mina ngifuna yena hayi mkhozi uzolunga thandazi angithandazi next ngenyangeni wami lo muntu yanye wami lo muntu uyazongijabulisa nedlozi lami ngiyalitshela ukuthi ngifuna lo mina lo ngimfuna omunye umuntu ngifuna lo khuluma izinto zenzeke kanti sithwaseleni mazothwasela inhlupheko abantu bahlushwa amadoda la ngaphandle nikhona zinyanga ewani umuthi wenzelweni umuthi wenzela ukusebenza hayi because ungakhali kuzoba right futhi akakufanele yes akamfanele ngoba kwenze njani ngifuna lona because you can do better yes nayi better yamla yahamba I can do better kuphi nayi better yami usanga usikhohlisa ngitshela straight ukuthi ngeke uyiphinyanga ngalokuthi in ngitshela straight ukuthi because hamba yeka Gogo Skhotheni hamba yeka Gogo kanibani ngeke ukumkhohlisa so uthi I can do better lithi iBhayibheli konke okuyenzayo kuyenza ukuyenzisise ngeke nomuntu wami uyosebenzisa uthandana nami azi ukuthi nginyanga angifihla umnyanga bami mangabe ngeke accept for off awenzeli next mos indoda ezithandana nami okukhona nje ukuthi ngichamisa nami umuntu ngidinga ukuthandana vele ngidinga ubhejo idlozi lingene emntwini azange likhethe isilwane lingene kimi emntwini musana ukusitshela ukuthi izangoma sijoli futhi mawubona ukuthi mina nginyanga ngisebenzisa umuntu vele uyindoda yami ngihlala ngawusebenzisa umuntu ngisigcinela wena mos ngowami ungena wazi ukuthi ngiyaphahla ngiyafutha ngiyagabha ngiyapay manga ubona ukuthi ngidlisile hamba ogabha hamba uyenyangeni lokho nifaka idliso zakudala esihlala la abafana abagabha azashona umntana abantu isidliso simfakela indoda uyifakela ukudla isidliso ekudleni ngiyazi ngisho ukuthi ngidlisa kanjani omfakele ekudleni angisho ngiyazi nibayenzani kunjani njalo ngeke ukuhamba inyanga zakudala umuntu afaka isidliso ekudleni yini lo isilwane lento yakhe esiswini egcineni uyafa umntana abantu bathe hayi unama-alsa ayikho i-alsa umuthi faka le ntando emzimbeni gijima izangoma hayi bathi une-alsa udlisela mntana abantu izombulala vele lesidliso isidliso asibe kuwe egazini wazi ukutholakala ungenile shithi inkinga yakhe bekasenza mdlala ngomdidi wabani wabani nomdidi amele adlale ngawo kanti zela uzodlala la wami nomdidi umoshela abantu lokhu uyawureka uyavula umoshela abantu ungikhulumisa kabi ngabantu musweni hayi nami ngimdlile ngidleke sala ungithanda wedwa bese kusasa
ukuthi ngikuloyile ungiphuphe mina nasebusuku. Faka le ntando emzimbeni uyakela ukudlisa umfana ekudleni uyapheka wenza amasuphu lokhu uyathela. Le nto iyahlala yakhe imbangela ama-arts iyafa le nto. Ekibo sinini bamgabhisa. Thande kibo bamgabhisile makakubona uyakushaya. Bese sokuthi isichitho. Kanti la masimbi edlisa aphumile. Uzonda ufe nya. Kafuni ukubona. Ingakhomela ufake le nto emzimbeni wakho uthandeke bomuntu. Mina ngazi umuntu ozolibela khala. Ukhala kunomuthi. Yeah? Ukhala emhlabeni kunomuthi. Hey madoda izinja madoda. Hey angikho angeni lapha ndizi lapho mina. Madoda izinja kuwe.